Sabarang wale orang nanti yang bilulele usina yan sampai tawatu wasungule bunyi yang baki samau mau abusuniu ay kanikona salungul ame tolo akina masu ay munango kau tamay abusi mawele samau mau abusuniu ay kanikona salungul ame tolo akina masu ay munango kau tamay abusi mawele.
Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kautit kenta patamay. Yani bula vinaka me wakaua wakarita katikania na nondai wasiningo na wata me wakaiwi toko ni tiku kina na Regional Pacific Islander Task Force ngo na isongo kartondo ngumatua taka na kena mai waka lele di tiku ani wikanda na itukutuku iso me maleta na nondambula ke na wetambana tali so karauni nda wuke tiku kina waka mimbio kenda na sa ngole mai na we matenitu waka Pacific iso nda sa mai waka tiku Amerika na Regional Pacific Islander Task Force endo venga ravitiko en tambanongo e California. Ia beranga niu wasea yani se waka matela lai takani na vika so erto bina katar tongan ravitiko menda na mai ve waseitiko kina nikoa. Au via suretiko munitiko na tiko mai Santa Rosa, vikimdo keve mai San Rafael, Petaluma, Ronald Park, ke rau nindongo leani na Singapore karawa yongo. Nangona na yadho mikina na kena itukutuku matela lai onangai wasea talitunga yani Gome baleta tunga indo na Health Ministry Fair rato biuta bata tiko na Sonoma Department of Health ke na Regional Pacific Islander Task Force ka bito ko ni talitunga kina na Radio Mbulando vata San Francisco wakatalinga kina na vi tiko na songo lotu ka rasama yo katalitunga en daka dua bata kena sangai tunga menda wakararama tiko en na vi ka kedesara membaleta na nondambula ke na vitambane so e rawa ninda mai buki tiko kina wakambimbio kenda sangole mai sanda mai sanga menda mai tauya butaka na nondambula ke senda sambula tiko ke na vida na embaki na dava soiti mande tu e na vanoli bungo e rawa ninda wakayanga taka me buki na nonda mai long vinaka mbeka roniu kaya sena nonda na yandren ravitiko wakambimbio na nonda sanga menda na bula vinaka tiko na dava na yanga ni lavo ke wakae nda sato matitiko. Do tuku ni tu endo na I wasea health is wealth, Ke wakai santa na mbada tiko e sana kawalenga nei lavo koia ne mbimbi kina menda na ngarone tiko na nonda mbula ena visinga. Kongonea au bia tokarua takatalikina na veisure tira ramba vikimundo mai Sonoma, Santa Rosa, Ronald Park, vikimundo mai Sebastopol, wakatelanga kina mai Marin County, ke San Rafael, senga walenga ni wakatamba kindo na visure tungo vikimdo na tiko na vivanua ka udhabuta tiko ni ungo. Ke manindo ngole mai Sacramento do ngande mai na i Santa Rosa na moni madhango se na wakarowa yango na moni madhao ni singi ni mate visure ti ngole talitunga ni vikimdo na Bay Area au na gaimbiuta tiko yani na wakamatela lai ni veka kede sara na porokaramu kambiuta bata tiko na Sonoma Department of Health ke na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulando vata na kena nonda laki wakararama tagi tungai na tambana ke de sar tambana ni bula wakambibi tungo na tambana ni bula na programa i tika butiko mai na tinikan dua na mataka ki na tolu na kaloko e kawi ni wakarawai sarangango na ka vitu ni singa ni vulo e pereli visure tira ramba tuyani se amatik nga mai mo ni na gairongo da kina na kena wakamatela lai na vika ke de sara e rawa ni dan laki maro takabata e na singa wakarawai yango na ulutanga nga e rato vina kata me nda mai vital no kina e na kawi ni kua ka usure tikam do na se amatiko mai na kawi ni kua ke wakai tiko na namando wakana nanu do we wasea talanga mai na weka endo lakaduruma tiko kere do bola mai me raunin dana mai wakitabi wate tiko en ulutanga ngo me baleta tiko na e wakatoka i tiko na long COVID-19 vetoko ni tiko en anondi wasiningo ngo na Regional Pacific Islander Task Force na ndongo e wakatoka i tiko na COVID-19 sena long haul COVID-19 arto mbute tiko en non rito website na CDC ni vida tiko na yada e wakayanga takitiko i endu tinga na keni mbale e songo no bia wili kamandeani me wakaende ke la tunda do rongo da tu wakabalangi ka usana wili ka tinga ni kena babalangi ndu tikongo they're known as post COVID conditions or long COVID duaya vida tali tiko na yada do wakanga taki tiko kina me wakana long haul COVID do tali na post acute COVID-19 tiko talenga na
COVID-2 infection indo na SARS o kila ni ke bakainda bakasama takalistan vida na mbaki sa otindo na mate bito bi maika bia toto bata toka kina COVID-19 and kila ke ni sengan indo na ka and mai sotawe no nonda bula tiko nangonongo bikenda to na sami bula tiko nangonongo e toto bata kina COVID-19 engo indua ka da kila anda sa bakila talitunga na vida na mbaki sa otina SARS SARS, SARS, go bakatoka italitunga na SARS COVID-2 infection. Bakatoka tiko na yadango e na so, may natambana nimbula dabuta tiko na bosoya, rabaka imbali takatiko kina COVID weekenda na sato vi COVID ka sawati na nondaroni kainda sato vi nangunenda tubi mati kina senda wakila kina na mbimbi ni mati oya yoti asanda kemi wakila tuna kina rebu itu kuni ni so wakila na vida na madhawa so e vida na bula ya etiko e so weekenda e sanda na senga ni rauni na vi mbiu kaya e sana to weekend sanda na wakila tunga ni na kina rebu for the rest of our lives sana watuia tiko tale na ia waka ngataki na long-term effects of COVID kindoa na chronic COVID. Da kila nindoa na mate kenda ngonda sana kila kedi tiko ninda daka na tambana ni bula roni da kanda sami daka kedi na tambana ni bula ninda sami vinga ravitu o kenda bekando so da viwali take o kenda kona unqualified nurses balete ninda sa ngole mainda mai vinga ravitu ve ira na tambangasi levu sarna kainda mai vulida na nonda mai vinga rabiboli va caregivers ninda sa kilangan dona kainda rongoda ka saba kainga kina chronic kinimbalimbalea sana sengani na otirawa sana tubi ko tinga me da sarna na singa sana kadibikina na nonambula when something is chronic koya indo talangan na yada rabaka nga takatiko nando nimbula na tambana wira radaka na tambana nimbula ni busutiao rabaka toka talitunga na chronic COVID go o wasietunga ningo na daba soti endo baka toka ikina na long COVID. Daba sarumanda na kini mbalimbali ya na COVID-19 o weekenda anda satu vi COVID-19 eso enda bakilana kena rebu na lamani bida na madha o tinga ya to sa mai bulan binakataleani so weekenda to baka weekenda tumbeka na sa ando mbada rao tu tonge mai to vi COVID sana koe sartikum beka ya to sana vakila tikum mai na lamani bida na bula so vida na embaki e so sana koe sartunga ya chronic me adava na singa sa tona kadivia ni kinai vida tiko na ronikana wakatakila se na symptoms ka salawata tiko ke na long COVID se ke kai ndua e wakila tiko na vika ngo e rao ni tuku ni koe towi koe tiko na long COVID ndongo e waka na nomo na dhengoada ke waka ambeka so weekenda senga tu ni ndando wakila na dhengoada ia ni sanda mai tu weekenda na COVID-19 sanda na dhengoada sanda wakila tunga na dhengoada na vengo na beka so ngona da kabanga so na vaka bimbi beka da sa wakila na dhengoada da tombale beka ngavali lai da sa wakila na dhengoada ke waka da sa liebu beka na yang onda o was tikaningo o senga ni kenandau mana tamban nimbula o baka wili ketungango na kairto miuta mai meu mai wase tikoya ni nonda iwasiningo nongo koya iso ke bakanda wakila ninda sali vulevu ia na sala watanga ke na diengo ada da ge tombale nga valili vango da sakila tu no ada ia ke bakatu sakila tu sa wakalutu yango tonge tombali tonge wakila tiungani to se dengo ava tiko ya kenda to sana rauni to kai ni sa tiko we kenda to na long haul se na long COVID se na chronic COVID ke baka ya to we kenda to na COVID-19 Waka wili katoka mandaningo babalangi post-COVID conditions are found more often in people who had severe COVID-19 illness, but anyone who has been infected with a virus that causes COVID-19 can experience post-COVID conditions. Ken balbalea ke to asa to vi COVID tonge bakela tiko sana bakatakil kilaya to sana kilatunga ya salawat tinga ke na lakabatunga mai kena to vi kenda to na COVID people not vaccinated against COVID-19 and who become infected
may have a higher risk of developing post-COVID conditions compared to people previously vaccinated. And doon nakambing bikino kila ni sobe kenda to se senga tunga ni to se nanuma me to na dula si tikumbek ngana no to vakambota me to kakoni dula and idula ni tatarovi ni COVID-19 for whatever reason so ndo kai tunga no no duinga lala e andua ya e vakandinan dina taki ni ke oira na vakila na sena limbimbi sartiko na nonra na wakila na revo ni COVID-19 and na wakila I wakaleu sarbeira kara senga ni dhula and ni dhula ni tatarovi ni COVID-19 e we kento a dhula and na senga soti ni to wakila na kena bimbi. While most people with post-COVID conditions have evidence of infection or COVID-19 illness, in some cases, a person with post-COVID conditions may not have tested positive for the virus or known they were infected. CDC and partners are working to understand more about who experiences post-COVID conditions and why, including whether groups disproportionately impacted by COVID-19 are at a higher risk. Tunge mai veitala no tingo e nandua na ngau na ka tokila ni wakaero ni tokai to sa wakananda ku embeka na wakana nanu e tiko ya ni to sa wakananda kuia na COVID-19 ia no e wakandina taki ni COVID-19 e sana wakatunga na matetaka wakana na flu tondo kila na tiko nga na flu season to lakoya ni to tora na to lidula na flu shot se ni dula ni tatarovi ni matetaka weekend to na sa maimbula boli Amerika weekend do mai viti au senga ni waka samataka I tiko mbeka na idula ni tatarovi ni matetaka se na flu shot se senga ia na COVID-19, era sa wakandinan din na takatiko na kinandao ni senga ni rao ni tokaya ni sa to wakananda kuya wakandua. Baleta niyo ay wakaya sa natikitu ni nondambula ia na nonda na leve rawa si senga e na wakatau sa ratio nga e na nonda dhula e na kena na idhula ni tatarovi ni COVID-19 doya e so e radhula I rawanga ni na tubi kenda na COVID-19 ia na senga so tini na mbimbi na nonda wakila na mbadhango me wakatoto watataki kei na ndua e senga ia senga saranga ni dhula e ando talangana ka e sa waka ndina taki tiko karawakari taka tiko na kenandau ia watiko ai bitha na ulutanga bikem do na sema tiko mai na kavini kua ke wakai tiko na kaindu via wasea me mbaleta tiko na COVID-19 dina ni sa woti na kana vital no te kisar tiko bakalebu ia endondonu me to se torte nga bakambimbi me vital no te kitinga ka nina rongo da wasoma tiko na radio Mbulando bata me bakana ya nangangandri tiko ni tambana ni Mbula ka wakatela kina na Regional Pacific Islander Task Force erto me vito koni tiko na kana didi wakitiko na radio Mbulando bata au besure te tali tiko ka unangei wakamatata takeani na veka ke de sara e rauni to nana makikina e na singa wakaroa yongo toli sote ani I Sonoma Santa Rosa toli sote ani Santa Rosa erto mbiuta wata tiko na programo na tambana ni Mbula mai Sonoma na Sonoma Department of Health ka besure tirarambatu mendana ngoleani tokaroa takatale au nange wakamatata takatiko ani kero nange wasea tiko ani ki tupe na veka ke de sara e ranito nana makikina e na singa wakaroa yongo ke wakai senga nindua na wanua ni ngole kina se ke wakamtangai tiko na wasoso na ngauna kana dola tiko kina na programo mai na tinikan dua na kaloko e na mataka kina tolu na kaloko e na kabi ni wakaroa israngango ne ka vitu ni singa ni vulo e pereli kena balembalea it's a lot of time ke ranyo ni ngole mandanga ni tolu sanga bula miniti sen do mandanga na yaua ni ngole ani dali sota itu e sona ka e ranyo ni na waketavi te kiumnikina ni lo rembeka wakabuni wai kena veka tali so kauna ge wakamatata takani ni sema tika mai kena radio Mbulando vata na mai rongovi tiko ngone wasininga una ka veto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force na Indonesia songo ka veto koni wakalevu na kenangaravi tiko yani na nonda vata vatongo na radio Mbulando vata Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mbulando vata San Francisco na kauti kenta patamai
Sama e wasivi tonga na vai na rua sanga vulaka walu na miniti vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke sangei mateni ngono ni sema mai kina kere dona like, follow us, mureke to tali tunga mai na Instagram wakatanga kina na YouTube and vivu ke sar tiko wakalevu ko be wakambula tiko and singa levu ni kua vekem do na sema tiko mai mbula vinaka ratu isikeli tamba kaudoro unitaka ni tona li sote ani na singa wakaroai wakatanga kina ve niko salan duan nimbula vinaka mbui sala katia mai Santa Rosa, bula vinaka Melts, wakanuni vinaka tiko ani vekem do, wakatanga kina ve nau pasipa nene levu, iyo watiko mai Hong Kong, senga sara tiko ngai vale, live tiko ngai ani, waka mbula tali tingani veka rua, atea waini ngolo vinaka na sema tiko mai na kavini kua, ko via waka mbula tali tinga, vekem do kede sara na sema tiko ngori mai na 5.5 TV Road mai Kinoya. Bula vinaka na ita, salote sikayada, wakanuni vinaka tiko ani vekem do mai San Francisco, senga talani ngole da vitikina na itala sarusa toke langi, sema tiko mai I Pelton Terrace, mai niwa ke na singa levu ni kua, wakambula tali tangani ve tema tambaki, nimbula vinaka, mbula vinaka Church Suluka, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, wakambula tali tangani ve Alia Vancy, vinaka wakalevu na sema sara tiko mai Marasa Nandi, wakanuni vinaka tiko ani na vukuni teitei, na kavini kua, senga talani ngole da vitiko na Serango, lani eta taki ve kata mbula vinaka sistava kanuni vinaka tigani ve kimdo and singa levu ni kua ke kimni ke sar na venga ravitiko and na vevo no ni venga raviso ni taka ni dana venga ravitiko and matan rendre vakambula tale tingani ve mesa ke varo vivunga sambeledi nimbula vinaka vakatela kina ve tinai mari mesi te dama raika nimbula vinaka kere me guhamadala re
Mataila miri maroro ichia Una wata menguna mai tola huka Mataila miri maroro ichia Una wata menguna mai tola huka Mataila miri maroro ichia Una wata menguna mai tola huka Mataila miri maroro ichia Sasi abuti oyani pa amalua haemu amida Nino busisewa ni orongo bosamai beira Niko taula bangatali na beibo sa ele da butiina Ere pa avemu Samo de mola iba nundia Senga sutini anga No beibo sa kola irungo damai Owai atona Elonu uninomu may rawai Nauna libe tawa sei Saroro ti o mai Sambaleti onga Ni osaru ya loai Awanui ta atu Mendaru mai Ti o marau Beba aya tori ina Na yala yala Ni nondaru mai bau O banganando tuya ele no muposa ni tatau beyau Ni o melu batatani Na nondaru mamani ba mau Sala imolde Mandayani na isle na mana Tinindole na ngabuna Ni o mai atawa yang ataa Ora iti o bangatengu Mame kayo mo au ngata Au sana le sutale Inanongu bila sama awa Au irea meu sana Le sutale inanongu yasa yasa Au robe amanua Ilasa undau timbitaa Ilutani mai Amna lumi o inamomu turiawa Ere pa ademu Samo de mola iba nukundia 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 Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei iranda kenan daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoven na bana kaloka na bika vini tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Isan bulu binaka. Dosan kay tukimay. Endo binaka tu panggara. Iyo,
Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nituwe kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai vokaboleka ka voka se butaka na buana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Kaya bega ni paiste kiti kono nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai na netu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labo kaseng ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Bula binaka tinay Matthew ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Meolay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waitar sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. More than
Ana radio Bulan dua wata totoka nona mai wata wakaiati atu tiko ni ave kianda o Charlie Mareau ko to tiko ni wakaiao na wakanananu ene kawe ni moni tendendai tu si te vekem do mai nonda wakanu ni vinaka ke wakau ni singe sama wo tiko mai kena radio Bulan dua wata ni mbula vinaka usuru tiko mani ana ve singa lutule wondo rongo di tukina ngai mai rongo di tuko ana isebu ni nonda program ko ana lutule wona madha saoti mai tomani tali tiko ana madha ngo kan wakati ko kina ena ve e kawini lotu lewu ke sara na nonda wanua me wakairo nandau mai vital no tiko ni kina o tupe ke ngasini wuli Paulangereti. Na ndaurongo di tiko mai na lima ke na we mama ni lima se lima ke na o te taka wakalele na lima. Na we a kawini lotu lewu ko soreti ke monimo ninge nana ma ki tiko mai kina. Ia ke wakao ni we rongoda na nonra we tala noe na madhao saoti. Raoni uni nangai saraba tiko ani na ni to YouTube channel. Se rao talangani uni saraba tiko ngai na Radio Bulan dua wata. Nonda wata watongo ke uni scroll sombo. Sa tiko talangani kina na nonra wa vital no tiko e no madhao saoti to toka sara na vital no ana isewu tiko ni nonda programo. Sa watongo e tini ka ono na miniti, tini ka wana miniti ni wasotia. Watongo e tini ka wana miniti me lima na kaloko. E na ngona sarangango ke to wata kerto mai New York ke to we sivi tiko e na tolu na yaua. Ngona ngo e sa tiko walikina mai na Trump Towers na presidenti wakadhengu ni vanole vungo Amerika Donald Trump e na nona tiko wakawawa me waraka tiko na nona sanarire yani kina mata vele wai e na mataka ni mataka. Vital no taki sara tiko wakalevu na vele wai ngo baleta ni wakawa wakaritaka tiko ani na madha sauti ni ngo sana beauty ko kina na yadhai Donald Trump beauty tikina na idhana kina iwala tukutuku Amerika na niokoe senge mataini presidenti se presidenti wakadhengo me taua se me mai vele waitaki e nandua na kisi vango se ndua madangana kisi me mai vele waitaki se ndua na criminal charges se anakai tukuni tiko ni tolu sanga vulu wakandua na kisi e rawani na bita ki tiko kina na torangango na ngo e oka ke tiko kina na tolu sanga vulu mandangana kisi ngo ko sa vital no tiko wakatoka itiko ya na business related fraud yo ya senga ni wili kina na veka taliso ka nda sa doronga da buka tu ya nangono ngo e sa tiko wili kina mai New York na nona sa waraka tiko na nona rere ya ni na matavile wai na mataka ni mataka ndona kaira vital no taka sara tiko wakalevu irnando waka tuktuku na vonole vongo Amerika ka wakamota ira talanga kara tiko era mai tiko ngo Amerika na nona wakamuria voli tiko mai na veka yadu tiko ngo o irnanda wali tukutuku mai na via se vorvora tali so ndona kaira vital no takatiko wakalevu na kena wakandende takingo erto ke resaranga o Trump ke kede na orto kartonga raba tiko na veka kede sara me maleta na kisi mbita kitikina tuko ni vida tiko na lawyer era daka tiko era daka wate tiko ngo duindi tiko na kisi ranga raba membaleti Trump kar to bakarto sa bakarota ki rto ra tiko na veka na bakadi ultimai na
ngona ni velewai ia erto kerker saranga erto me wakatambui na vitamba e na loma ni wal ni velewai ni mataka ka kena vital no te kitunga ia ni ngoe ndua na turanga kanda kila ke ditu ni o koe ndo tali tako koe na kila na dhambia kaironi tuko na attention me lewu era reidi koea me lewu era rongothi koea na vivo no kethenga ila kina muri koe na itamba na ka kethe vao ia ia ngai ndo na ngonongo ngai tuko ni o koea erto sa kerea saranga iani na ilawa kartonga rava tiko na no na kiser to dhaka tiko wa nirto sa kere me na koni wakatarai e ndua na itamba, ndua na vitamba e na ngone la ki ronguthi kina na nora kisi se me na tukina e na mata ni wele wai ni mataka ia ndua talangana kai tuku ni tiko ni o koe na senga ni tamba me wakai ira karasandu mbeitaki ni rakoe ni wangonda ke la ke tu wakatoka i tiko na mugshot e na senga ni tamba o koe ambaleta ni o wakarongo the tiko na nonra vitala no tiko ira karandu waka ndiu the tiko na matangali kai tiko e na vi wanoli le weso rangai ndu e kutadake mai ani ngoe ndua na toranga e senga ni ndua e na vuruvurongo e senga ni kilana i reirai ke Donald Trump koea e waka me senga tukina ni waka imbale ke waka me na tuku ni senga o koe me na tamba ngā me waka muria ngā na vika kethe ndo waka muria o kenda kethe na tamata ke waka ndua e sali mbitaki e na ndua na thala e ndua tiko na vika kethe me dana waka muria ni ndua na tiki ni kao ya mendali tamba se na mugshot iyo gai tuku ni ngona na vuna inda nduli tamba ki na maleta ke wakai na mani oti en ro sa sangan ro indua se sa mani ro sa rindua e na rau na no na kunei ke wakai me na ni na mbiudha kia ni na keni tamba ina vivo no ketanga iya gai tuku ni ngona senga ni wakai mbalimbali o ya ko ya na vuna ina senga kina ni indua na itamba ke Donald Trump se na no na mugshot baleta ni senga ni indua na vuruvurongo e senga ni kila tu na kia ni reirai na turanga ngo lewa sar tiko na kia na veitala noa kara senga tiko ni randua vātau ira na dau wako i tukutuku ni rana senga ni wakatarai mera leakoa ni mera lewi tamba e na loma ni vali ni vele wai ni mataka ngai tuko na tali tiko indua ni indua na turanga ngo kwa ndo kila waka o koe me le wā kethenga na ka nana vosa kethenga me na iado ndo tuku ni beka o koe me vosa iado na vivo no kethe na vika kethe ia ndua na ngaunango na ndua na ngaunango e na ndua na vanuango o ya ni mataka e na senga kina ni rongo na nona wakatule wai waka ninda tuda ke na mata vele wai e sana rongo ngā na non rito wasa o rito na tiko na mata vele wai o turanga ni le wasa koe saranga ia na vuna kona kaira waka vital no taka tiko i rana ndo mai waka diu te tiko na vitukutuku i sona vi kai iadu tu e na nonda vuravura ngai tuku ni ngone ia o koe senga ni na vina kata me na iadu ni loma ia na vitamba maleta he has no control whatsoever e na loma ni e na kaina iado e na loma ni wali ni vele wai ni mataka. Reida tiko na itamba ke waka ni wakamuri e tiko na itamba na itukutuku na nona sa Keleani na matani nona vale na Trump Towers e na mataka e na kawini kua. Ka lurai ni lala sartunga waka samataka na vanua levungo a Manhattan na ngoni sali murea yani e lala sartunga senga ni waka na traffic se na oso ni ngoni sala e ndo kila ka ndo kila itani tukina na vi tol ni ngoni sala ke de sara mai Manhattan, New York. Io vatiko ya na itostoso kanda na gai waka murea tiko ya ni na singa ni mataka e sana waka dhavan beka na keni rongo ya indua mantangana kai e na e sa leo ikino koe se mena ndurikina na matavile wai ni mataka me baleta tiko ngana no na kila na nona soma wakilabo iangai tuku ni tiko nona soma wakilabo e senga ni ndona nona dhala e senga ni dhala wakalawa na nona soma indua na ilabo bao ya ko wakaimbita ki tiko kino koea ia na nona soma na nona soma na loya me tuku na wana loya ka sa wakandina kina na loya o Michael Cohen na nona somi koe me tuku na wa kua ngo me kuli somi ia leo kino ya me na kako ni tukuna kino koe na nonra wa lasa ia ko na tikina o ia
ko le vile o i kino koea. Senga ni vile o i te koea na nona soma nei lawo, because wakalawa e senga ni dhala kina, senga ni ndona dhala wakalawa ia. So ngana ka menda na wakasama takatuna ninda wakamuria tiko na nona samai beita ki tiko na turangongo, kasana yadhe ni kina na mata ni vile o i levu e Amerika na senga ni mataka ka sana beauty ko kina na dhana na itukutuku ni vingona e na vano levu ngo Amerika o Donald Trump. O tonga ono na miniti me lima na kaloko e na radio mbulando wata vinaka wakalevu na sema tiko mai e na kawini kua wakanuini vinaka tiko yani sema ni tavidhavanga o ni ngarawa tiko e na kawini kua kono vya wakambula tali tiko ni kina ve obi wasa ilangi ni mbula vinaka Michael Luiviti vinaka wakalevu na sema tiko mai Sandra Fell o nuitaka ni tona li sota ya ni Santa Rosa na singa wakaroa yango vya wakambula tali tingani ve tinai mari mbula vinaka tinai mari via vena no mitiko tinai mari ve nani ke Natalei mai siu sanga mai Samoa isan rombula vinaka wakambula tali tingayani ve Temai male, bola, vinaka wakalevu na sema tiko mai, wakatela ngā kina ve Tumburu, mbula vinaka wakanuni vinaka tukani vikimdo mai Santa Rosa, mai kali rakaria ni mbula vinaka Nina Magoon, wakanuni vinaka tukani vikimdo, Lika Nambiri, vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo kewe sara na Spa Girls, mai Matamano Resort, mai Nayatu Mamanudha, wakanuni vinaka tukani, ninga tosa vinaka tiko na Vengaravi, and kavi nikua, singalevu ni ko vikim do wakambula talitungani ve Sanaila Kenemboi ni mbula vinaka Sanaila loloma talitungayani vikim do na Vengaravi Tekungoria na Kotsno Sori na Kambani na Boy Central Plumbing vinaka na sema tikumai vikim do wakambula talitungani vina Milianda Veta vinaka wakalevu na sema tikumai do mbula vinaka mai Santa Rosa au ve wakambula saratiko vikim do mai Australia mbula vinaka nganena Joe Vasu wakanuni vinaka tikani vikim do keve wakamata bubale ka katala kina ve Netani Manu Hapali ni mbula vinaka ni mbula vinaka mani wakanuni vinaka tikani ve Kimdo ni taka ni ndo mbula vinaka tiko wakatala kina ve Mesa ke Varo vinaka wakalevu na sema tiko mai ndra tambu mai Nandi na kavini kua wakanuni vinaka tikani ve Kimdo mbula vinaka SDK Sarah Josie vinaka wakalevu na sema tiko mai ni singalevu ni kua Di Flori Tinai Vaturemba ni mbula vinaka ni mbula wakanuni vinaka tengani vikimdo mai na vosa senga telangani ngule da vitiko na Serengo o Messi te dama raika vinaka wakalevu na sema tiko mai kano via wakambula tengani ve Mesa ke Varo vivunga Saulembedi ni vosotiau Saulembedi mbula vinaka tinai mari au nitaka ni mbula vinaka tiko votongo vana miniti me lima na kaloko and radio mbulando vata.
tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Kala butalangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda pabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno le wongo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tawi matitiko sa sen. Raw-raw sara na pangaleo fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na lomani rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Siko mo na website ko itong gori si TextBuy kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima and na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kinavitu ene kawni bugululu be kemudawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Togi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matububali mana matire bakyo. Sakabi biki na manile indike bi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talongon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabo suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito nando dito ka. No dito kan sing lalo to sunod ngabo ka boka. So ba go sini nakit lalo tal ngabo. Ni sambulu binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kinabito na kloka na kama ni moniti kinaborobuka be kemudawe Amerika. Dini kina ruona kloka na singalewu ni tusi di kinaborowai be kemudawe biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kenda vatamai.
Ana radio bulan dua vata mai verto na dau ni de laina kula sa dende ndaga me rongo ta talitiko na seroya na taro da beka. Erto mai taronga tika ni weekenda na kapi vina ni moni tendendai ne katolu ni singa ni voloi pereli. Wambota weekenda kede na sarava tiko na ngito na moni madao singi wetinga ngo sana singa beka ni da taro Se davam beka na taro davam beka da sare da sana vanga ya sonongona and the Winnie sonongona and the sana Lucy. Anda waka vina ka tiko na non reto ngito na do robo ke lani lewe rarawa kina ia sana waka vure rarawa tiko waka nuni tiko ni na vinakadake na non reto na ngito tiko na moni madhango na Singapore Sevens so wambota ni kla ni da waka samataka na Hong Kong Sevens ndo matong nga kenda to sana waka samataka to nga ni ndondono nga me non to na mbilo mai na Hong Kong Sevens watu ya na waka nananu o warongo dirto talitunga na kadikadi wakitiko na moni madhango ni watalitunga na non reto waka nananu ni kla kenda to na tukunitiko na timidiviti they only say they have two home grounds in dua mai viti kena koia mai Hong Kong kanira rawa ni senga ni donu ikento na mandingi ni Hong Kong Sevens ni mbilo na Hong Kong Sevens na moni madhango senga na lenga do tale na madhawa enda wakanama tatiki nango keto na sangai na nito yungu kede me dana live tali tiko yani na non reto be sota kede sara na Singapore Sevens na moni madhango na wakatau tiko donongo nea keto live tiko yani utinga sa waka me sar tomboko ada mai na wata-watongo na Facebook na watiko ya ito na sasanga tiko nga me wakalili tiko ni wikiumni na senga tiko ni rawa ni sarava se muni sar TV se senga tiko wikiumni na tiko Amerika senga tiko mbiaka ni tiko wikiumni na subscription ko rawa ni inda sarava kina na ngito ka na sanga tiko na radio bulan dua wata mena do ko tiko yani wakaboleka mena vivu kitiko na nonda na chia takirto tiko na mai rauniu kai na nonda na tu takirto tiko na nonda durbo na nonda tu sota ke sar nonda vito koni tiko virto sa mai sibitongo na lima na tini karua na miniti na dona ngona leka ngango na rongo da tiko kina na iwase na irongo mai balni songo ka vito koni tiko kina na Maoli Mart vikiam nina se senga tiko nikela evena Maoli Mart erto tiko mai na Montgomery Drive mai Santa Rosa sando rongo di tiko na vingo na ke sara na nonda to i tukutuku ni beiboli ka tiko kina na namba ni telefoni tiko talanga kina na non-reto address na vanua reto tiko kina rawa sar na kunia na vanua reto tiko kina na Montgomery Drive vole ka sar na vole ka titiko ke na ndua tale na bolni bola ka lewer dongo ale talitunga ni kina na Mbula Fiji Caregiving Agency erto atiko talitunga na vale bata ka tiko kina na Maoli Mart ni ngoleani ni la ke veto koni taka na nonda bisinisi na itoke kartu veto koni tiko na kena ndo mai kadiwa kitiko yani na irongo mai bolni songo ka o beba kongeti tiko kina o kelani nda sami tingo Amerika da rauni bakandina ndina taka kede ninda sa leo na be voleka ni be madao nga sa ngole tiko mai na ngole mai viti mera ngole mai Amerika so era ngole nga mai na ngole mai bakasarva nua kanda kila kede tu so era sa ngole sartunga mai ni sa rauna non repepa kanda sa mai baka tiko ngoi Amerika California dona kairo ninda na vito ko ni taka batongo na kena toko ni na bisinisi ni toke kau wakandina taka ni lewu sa lewu sartiko na bisinisi ni toke sarmai duri rawa ka sa tosa bina kasartiko endo naka undo senga nindo batakina ka kila ni bunga weekenda endo tal no taka sombeka weekenda endo we wali takambeka ni bisinisi ni toke enduringa mendavo senga nindo no me vao ya dondo na kenanduri kenandavo e wakata usartinga weekenda to koya kirondo mai be wakaungeti tukani kina kitupe menda we to koni takabata na kena didi na kenanduri na kena
garabi tiko na nonda bisinisi na ito kei se mani venga na vano induri rau ke na nonda bisinisi vakumbimbi manda bikenda tona same vakanduri bisinisi tingo Amerika e California dona vano vinakango California ni vakararau takatuna kena na nonda vakanduri bisinisi na ngole mai na vi mate ni tutale so se mani tiko na pepa se senga na vonongo dona vonongo California e rawa ni rau kina na no moena soli kina na no mu laiseni na vakandurin bisinisi se mani bisinisi dava ko ngau tukuni tiko ya e tiko na pepa se senga e se rawanga ni vakandurin bisinisi na vano livongo o California au ni takani na beba ko ngeti tiko ya so talenga na dhaka ke mamindovi tal no takatiko vakalebu me kuni tiko na vakana nanu be kemni na sa rawa na no ni pepa ni sa ngole mai Amerika ni sa ko sartinga ngonda ngole nga mai sa mai vakaiduringa na venga rabi berna i tambangase na caregiving sa ko sartinga ya e dhaka binaka e lebu na kaenda bulida kina ia ke vakamenda me vakaramba i lebu takamanda na nonda rai menda rai dha ni na nonda visinga ni mataka e lebu na kisi ni se lebu na vanua ni dhaka na caregiving agencies e senga soti ni tiko kina na benefits e senga soti ni tiko kina na ka e rawa ni na vukea na nonda retirement se na ngona menda na laki dhengu kina se na ngona da sana sini rau kina ni dhaka me kua ni nda wakararawi tiko ngā kina Social Security. Na Social Security e wakatu na FNPF mai viti ia o sa reida mai o sa mai saraba tiko na bula e na nungu sa mai ambaki vida tiko go Amerika ko kila ni Social Security e labo lele sara e na senga ni virau ke na isau ni bula ni sa tos tiko na viambaki koia e binaka kina ke wakasa rami na pepa da me dhaka me da reida tiko indona dhaka ka rawa ni indana maroroi tiki ne sona ka se tiko mbeka na benefits e na vanoni dhaka dhavanga e nda mai dhaka kina e rawa ni tōna kila na ngona tūsana li dhava kina na dhaka sa tiko tūsa ambita rawa wakatiki e sona ka whether it's on the side the beauty wakatiki tiko e lewa tu na roni kai na plans se na financial plans e tu ka rawa ni the beauty kina na doni labo maroroi memba leta na ngauna inda sana laki dhengu kina na dhaka e so na bononi dhaka i tiko talanga kina na benefits e soli talanga na benefits memba leta na ngauna e sana liwa tikina na dhaka koe ana buna ki rundu bital no takatikina menda kuni sa yadanga mai kina Amerika ki Amerika sa mai to mai caregiving too baleta na e rambai lewu there's so much to do here so go ni wakatoka itu this is the land of opportunities na dhava me to mai alana tiunga kina na nondo kintonga watikento to mai alana tiunga na nondo tu toso na singa na noa ki to mai vital no tike tuli wasinga lewu tiko watikena ndono ngone lewa ko e sa waka me kito kiro wili katu me sa ndu verto na ngone me vale sa ndo ngole ani na ngone leongo de Lucy Aungai kere koe tiko mena ndona singo go me kirona bibi tal no madam baleta na dhaka e sama i wakaita vite ki koe tu kino ngo e dona kano na maru takato koe na nona dhaka ngai na kai matali kina vi kito na vono eli dhaka tikina na ngone leango baleta ni senga ni na rongo a dhasaranga indu na itoke me lako mai me dhaka tu e na tambana i dhaka tikino ngo ndi Lucy na ndona singa ngo kirona bibi tal no yani o tunu koe di lako mai ndurmi vital no wakaunge tira na mui tamba ni kila me ramba ile una non rai rangole me viti sa rama na green card e rawa ni rama vaka te kira talanga na vi tambana iso levu tali tuna tambana e tu Amerika kangai kai tali kina na vono e vaka tiki no godi ni o koe tondo ngana kena ngone lewa e vono ni vaka ngo e kilenga ni levu ngana tanga ni rendo vaka kina senga talindu na ngone lewa e ro koe tondo sartinga yena dona singa ngo kirona ge me vita no yani ke de Lucy e na mada talanga sawa tirtu vitar tarmai o kilabi ke mni na santo waka muriti ko mai na radio bulando bato ni sa nando rongo da tiko ni kironto kadi waka tiko yani ke waka so e mai duru en mate valu ni Amerika kironto suli tiko yani na namba ni taliboni ni satini nema ni tawake ka sa venga rabitiko ko na tambana ni we waka duru mitiko be ira na sotia recruitment na vir na
sotia, madasa o tibi tartar tiku mo koe, dona kana nona maru tako koe ni rua na dhoroba o i tokei, e rosa mai rodhur tiko e na mativalu, ndua ka ndua tiko na vanu e rosali a dhava tiko rona dhorobongo e ndua e a dhuru raungo na e ani kina mativalu e na nona rongo na kena do kadhiva ki tiko ani na radio Bulando Vata e ndua e artu sa tiko boli waka matubu wali mai Hawaii ka samani lei dhuru kina e na mativalu ni Merika ia na ndua talangana singangoa ke tona nge vitala noa e ani ka ona nge mbiute ani na kenroi tamba na dhorobo e ruangoa e na nonda to Facebook page and go on a radio Bulando Vata moni na reida tiko me be waka unge te talitunga ve kiomni na ngole mai viti sa rama na green card levu to this is the land of opportunities. Sivitong na lima na rosanga bulu kandua na miniti na sere katarava ono beba kambula tiko kina vekem dona cover box. Don bula vinaka vekem dona itoke ni cover box sema tiko mbeka mai Santa Rosa and singalevu ni kua ka wakambula talitunga ni vela sarusa toke langi sema tiko mai Newark wakambula tiko mai Newark and kavi ni kua bula vinaka e peli sivoi kana wakalo, nimbula vinaka na sema tiko mai mbula vinaka tupe, kirona miwe tomani tukani na singini mataka, ka wakambula talitinga ve Roni Mbiukoto, vinaka wakalevu na sema tiko mai Roni, vinaka wakalevu sista, vina isi serubatu, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, mbula vinaka Roni Mbiukoto, kei Kere tiko maula sarusa mondo na numi talitunga mai Hawaii, Moira Williams, ke Milika Verivalu taito. Nrombula vinaka ke rauna nomdrau Leoni Vale, wakanuni vinaka tikani vikimdo and singalevu nikua o bambuta ni totoka tuna nraki mai Aloha Land and kavi nikua. Bula vinaka Tulsi Ram, wakambula tikani vikimdo Vambula tinga mai na Kandivuka Kava Ba mai Watuanga Dyer Street. Isa, dombula vinaka mai na Dyer Street mai Watuanga. Senga talani ngole davitiki no Mafi Rongo ke William Maiden. Nimbula vinaka. Wakasaranga urede tunango ni saleana na Dyer Street. Ana vanu tumbu dake mai kina mai Watuanga. Dombula vinaka tina i TJ. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua. Wakambula talitinga ni ve Roni Mbiukoto ke Kimdo ke desarna sema tiko ngori mai na Cots mai no sorry kimdo talangana Cots i vale levo dombula vinaka.
Kona Rongo Manufali Songo, Nei Maolimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Batenga ni tukutuku e adhara tiko mai, me mai lewana tiko ani no de wasini ngauna ni rongo me wali songo ene kawini kua, go me baleta tiko ngā na Ono Foundation Seafood Banquet. Weisure te rā ramba tiko ani ken nonrito sasanga tiko na Ono Foundation USA, weisure te tiko ken Seafood Banquet, wakaidore tiko ane ka tini ka tolu ni singa ni wula saranga me ngo, ta tolo wali tunga na tosa ni ngaunai, wakasamataka na mateni ngona ki rome kade wakatiko ni kena nei tukutuku ngo se watago me kei tolu na vula, i ngo, sa vula ngā mea ngo, dua binaka na vula. Dua binaka in dua na vula, menda laki sotai ani ken Seafood Banquet ngo, e na wakaidura tiko ane ka tini ka tolu singa ni vula mei, te ka tiko ena rua na ka loko, ena singa lievu ki na vitu na ka loko, ena kabi, wakaidura tiko ena Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael, Ono Seafood na Seafood Banquet sa ni rau ni dhaka rau tongai kia na dhava ni waka e kavi. Dua nan rau nan dola na idurduru se ni sauni waka e kavi. Wakasamatanga ni ngoen dua na sasanga yanga karatondo waka e tiko na Ono Foundation. E na nonra waka iaya taki tiko na ngoni wuli kethe e na tinikan dua na korni wuli mai na e sano kandabu. Tinikan dua na korni wuli e sano kandabu e ra waka iaya ni wuli taki kethe na kena ngone na kena waka mataila lai ni tukutuku mataila lai er tona ge me wakamadala kina na lewe tolu le pani wuni turanga serma yangiri ke anasa koroitamana. E na keni tukutuku mataila lai rau ni onigebe tartarayani ke anasa koroitamana ina taliboni vitu saiba vitu, rua walu, rua saiba tolu vitu, anasa koroitamana, taliboni, vitu saiba vitu, rua walu, rua saiba tolu vitu, ke indidhimba mbolambiu, ena taliboni, va saiba walu, vitu lima, tolu, vitu rua tolu. Didhimba mbolambiu, va saiba walu, vitu lima, tolu vitu rua tolu. Ko ngā ki rondo tukuna tiko, kia wakao ni senga ni na iadora tiko mai na vuku ni oso wakadhaka senga na lenga. Sa lewu tu na ngoni sala ni wako i lawa na ngonongo ka rawa ni ndondolinga mai kina rawa ni wako ta mai kina na nom ni dhau. Kia wakao ni senga ni iadora mai, kia wakao mtanga i senga ni rawa ni biuta mai na ndua nan rawa $5 $2 $rua ya sa ndua na vivu ke lewu. Rawa ni wako ta mai na Venmo na Zelle na Cash App, ka wakatala kena na Facebook payment, ya na ngoni sale so, ka rau ni na wako ta me kena na nomu ni dhau, na ngai biutu ka ani, o wasambi tau tiani na biuta li tuka ani na tiki duango, ka tiko kena ni tukutuku matela lai ke sarongo, e na nonde tau Facebook page. Tukutuku kataraba, ngo me baleta tika na singa ki te levu, se wo levu toka na ngauna, ia, koe ana wuna e rau ni tō ngole kevi kina, baleta ni se wole u tiko na ngauna, rau ni tō wangara rau e tal no tiki rau tiko na dhaka, ke waka mindua me mai tōre tiko na dhaka, o ti ato soma rau nanda te wanda, so mi rau na i dhili, ka rau ni nda ngole ani ngo endo na ngauna binaka me tō ngandi e kina. Sanda mai dhaka tō ngani nda ngole me merika, e ndondonu me nda ngandi when we can, ko ia, na singa ki te lewe na wakaidhuri tiko mai lai e Hawaii, e na wakarawai ni ka rua ni singa ni wula September. Wakarawai ni ka rua ni singa ni wula September, e na wakaidhuri tiki na mai lai e Hawaii, so rara tu na bondo na ngonongo, na kena i tukutuku ma teila lai, e na ngai wakasawui tiko ani na ngone sa iadho me kina, ngona matangango, e anga na ka ni tukutuku e se tauri rawa tiko. We kemni na leo ni vei songo ke de sara o ni ndau sema tiko mai ke na radio mbulando bata sema ni songo dhabanga tiko beka na i songo ni buli oti tiko na songo ni asana e rao ni ndau wako tamaingo e ndona ngoni sale ro ni na bibu ki tiko ni kena na radio mbulando bata ke na maoli mat me mai waka lili tiko ani na ai tukutuku ni nomundo sasanga maleta ni ndakilana sasanga kede e mai waka idori tungo
sanga nindo sanga tuna kena yanga so sanga yanga kede sa kambimbingo na kina menta na mai wase wate tiko yani da mai wase se mani sa sanga ni komuni lavo se ndo na kanibibu kenga ni ngandreba na kanibibu ke dabanga there is power in radio. Indona kau kiro sanga tiko me kiro na waka ndei taka tiko yani na wingo na kede kiro mai venga ravi tiko kina na nonda programo ina wisinga ni ndua tani na ndona ka bimbingo ti tombu na nomu ni wako tamai ni tukutuku isome mai kadhiwa kitiko yani na nonda wata watongo na radio Mbulando Wata waka vina ka tiko kina maole mat na nonda to weto koni kina nonda ironga mai walni songo na radio Mbulando Wata. Nai rongo, mai na wali songo nei maoli mat and a radio Mbulando Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Mai watonga e rua sanga wula ka walu na miniti me ono na ka loko to tolo sartiko na tosini ngauna e na e kawini moni tindai to toka tunan raki ve ki tau e na sanango ia na waki la tiko na batabatai na bongi rauni dana ngeli waki la toka wakali lai na katakata ni singa e na moni madhango e na kaira waka reitaka tiko mai na daunin raki ko e ana visure te raramba tiko e ani ve kem dau mai Sonoma, Santa Rosa, Ronald Park, ve kem dau mai Sebastopol, San Rafael, Petaluma ni ngoleani tuli sota and health fair ka biuta pata tiko na Sonoma Department of Health na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Mbulando Wata ke ni tukutuku matela lai ni sema tika mai ke na Radio Mbulando Wata sera katarawangona beba kambula tika ni kina ve nokenga rau ni mbula vinaka vakalevu na sema tiko mai Australia and na kavi ni kua ka senga talani ngule dhavi kino mesake talamboko ni mbula vinaka mesake vinaka vakalevu na sema tiko mai na kawini kua ia na kendi tukutuku matela lai na seafood banquet ongo na game beauty ko yani and nonda wata ongo na radio Mbulando Wata mbula vinaka tapete na itini vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua via waka mbula talitungavi antino na mbula vinaka au nitaka ni mbula vinaka tiko senga talanga ni ngwele dhavi tiko na serango vikimdo kede sara na sema tiko mai o tukana lembai walu nimbolo binaka tukana binaka wakalevu na sema sartiko mai wasabulu mai lambasa ene kavini kua wakatala kina ve tina i TJ wakambula talitungani ve Roni Biukoto ke naita Lazarus toke langi binaka wakalevu na sema tiko mai ene kavini kua ve wakambula talitunga ve Moira Williams ke Milika ve Revalu taito rau sema tiko mai Hawaii ene kavini kua ke rau na nomun rau ndui Leoni Vale wakanuni binaka tukani ve kimdo nui taka nindo maro taka tiko na nomundo ngande au via wakambula talitunga yani ve Chiuta Vunda vinaka wakalevu na sema tiko mai via wakambula tiko mai na paying ward mai lau toka na walimbula levu mai lau toka vinaka wakalevu na venga ravi tiko ve kimdo na marama nasi nui taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi na e kavi ni kua wakambula talitunga Virna sasanga tiko na non risulu ni mata sere ke ira kede na kaisaru viti ke na vea sai wurubura kede sara Pepsi tonga ke na vasu ni saru Santa Rosa. Vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitungani. Vikam ni kede sara na venga ravi tiko. Na vivanoa ni venga ravi so ni senge sema tiko nga miongo ke na radio Mbulando Wata. Ni mbula vinaka. Watonga itini kadhio na miniti me ono na kaloko. Oh,
Daruyo meta kala koba
bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na naman daw kobati. Sa lemo na kemo daw tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai ve. Oi, do sing itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Daw ko na nonda business na ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banoa. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu be kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Isando umbulu binaka. Dosan kay tukimay? Endo binaka to bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liumbori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai boka boleka ka boka sebuta kana boka nananu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binanandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boy loloma. We kemani mai Pennsylvania, kena veibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nanonda viti, ke ingasini buli paulangereki. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulep, ke mundo e Amerika. Tini karuana kaloko, ena singa lebu ni baka romboka, ke mundo mai viti. Ena Radio Bulan Dovata, San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Mai pertona I lau na kambani o ya. Wana kita lo voli. Rato mai vewa kamaro takituka ani vekanda na kavini moni tienda indai ne karuani katoni singa ni volo e pereli. Sato talo wali tungana tosa ni ngauna. Sa singa tusi te tali tiko vekemdo mai viti. O wakasamata tingo no gutukuna ni na singa tusi te o wakasamata kali style na non rovital no tiko tupe ke gasani voli polangere te na madha sauti ndona taronga tarongi ko o tupe wada na singa na kena davuti na singa toto wata kede na se viti kede sara se senga sange wakamadala taka tiko koe e vida na vanua indui tiko kina na wambota na singa vuke lulu indui na singa wakaro mbuka, se wakaro wai indui talitunga na sona vanua. Indura ka, tali sarangani da rongoda, we wakara ramataki ka liwasarna kai and na vulida tiko. And I wasiningo nongo na nonda viti, ka usuret ke mni mo nindo na nama ki tiko mekina. Ke wakao ni we rongoda na non robe tala noa na madha o saoti se utalitunga ni porokara moya. Ningai scroll sombunga na Radio Bulando Vata, se ningai sikobayani na Radio Bulando Vata na neto YouTube channel e tiko talanga kena na nonro we tala noa o gasini vuli polangere te ke ratu pedeli na novo mai rongo di tiko ena lotu levu madha sauti na do rongo di tiko ena vea kavini lotu levu mai na lima na kaloko na vea kavini lotu levu e ana ni tongo no viti me wakani to veisi viti kongo ena lima na ya ua vekemdo mai nivo soiti au na ni tongo na California vekemdo mai viti o ana tini karona kaloko and singa levu ni wakarumbuka. Yeah. Ana no me mendundi wakalelai na nonda vetala noa and ngona ni vetala noa go. Wakambula tika ani vekemdo na sa seama tiko mai. Go o via taronga tika ni vida na taro. Velo rema de vada bato yanra tiko se seangai. Ke waka e ndonu na nomuni soni taro na vekemdo na tiko mai viti. And ngai mbiti ko yani e roni mbiti tiko yani rosa vulkalima na $1 na empaisaro ni le recharge toki nom do talivoni se dhavangai roni le voli toki na sombeka ni lakari se na soni gulab jamun. Ya weekend to Amerika rosa vulkalima na $1. Sa rosa vulkalima na $1. Every cent counts. Kona numa meu tarong mandangani go e vida na taro. Ko ngai ndono na nona isoni taro. Ngo ke waka samatak tongo meu na taronga ni e tolu na taro. Tolu na taro ke waka ndonu tolu rosa vulkalima na $1 ke waka ndonu ngai rua sanga vulu na $1. Vatongo mateni taro, ninguém valato ngame na nomuniso ni taro o nangai tokarua takataleani ona tukone tinga na tarongo me dava ngona e otikina na nonda ngona vata ne kavini koa na vitu na kaloko. Ia tolu na tarongo ko wakareda tiko, mateni taro, e volai tiko mai vavalangi ona sanga na nungu ingu meu wakaviti takani meu wakandeo takani ona wili katalmandangani vavalangi. Balete sove kenda tou endo kela endo matata na nonda tu turnakani ke wakai tu ronga da vavalangi e so e matata ni nda ronga da ngai na nonda vosa. Koe au nanu mami una wili katalangani kina vavalangi. Matai ni nonda taro e vati kongo. I'm tall when I'm saying, what is as big as you and yet does not weigh anything? What is as big as you and yet does not weigh anything. Go o nreto mai ngo nando na website ka do biutikina na taro iso merani vaka kina na nonda vakasama bula telefona ngona kenta sa va murito nga nonda talivoni sa vaka menda sa leiro ni ka sandale utililia mai sanda va murito nga kanga tukun men talivoni da sa murito we're not using our brains koya o nanu meu tarong manda ni vida na tarongolo re manda kine va da vitiko na nonda to mona se vaka tiko se senga. What is as big as you and yet does not weigh anything? Na dava manda toto bataki kona kena levu ia senga tunindo na kena bimbi does not weigh anything ke tona varotaka senga tunindo na kena bimbi ya mateni taro do sa soma tiko mengo mesake vina kwa levu mesake kena karua ni taro what word is spelled wrong in the dictionary?
na vosa dava e volei dhala tu in dictionary. What word is spelled wrong in the dictionary? Nanu matiko ni ngua na taro babalangi, so rani babalangi talanga mai nanu iso ni taro ke wakawia sanga mo toa lea mai na nonda to taro in singiliu ni kua. E ana ka roni taro, ke ana ka tolu. What can travel around the world while staying in a corner? Vinaka walewu. Awa, ore wakau mesa ki ndono monongo en dambe tokina. Ni bula vinaka mesa ki. Siama tiku mbeka miwi. Katoli ni taro ya. Katoli taro. What can travel around the world while staying in a corner? Nadava saramanda, gona sanga mo babi te takayani, mo bakandeo takayani, nadava saramanda era ni lako abolita na burabura, i enduangana kona lilinga, enduangana kona e tiko kina, enduangana vanua e nandambi toka kina. E waboliti burabura, rani waboliti burabura, e enduangana vanua e nandambi toka kina. Dhambeka na isa ni taro ya. Vinaka valevu na lendua, me sake talamboko vinaka na iso ni taro. Au via takaro taktaleani na tolu na taro ngo me lura itu ngaki na wadhawa tiko nonda to mona e se dhaka tiko wa vinaka se senga. Matei ni taro, what is as big as you are and yet does not weigh anything. Na dhava manda e toto batu keiko na kena levu. Ia e senga tu nindo na kena mbimbi. Kia waka me waro taki, e senga sartunga nindo na kena mbimbi. Ana mateni taro, karoni taro, what word is spelled wrong in the dictionary? Na dhava manda na wasa dhava e walei dhala tu in a dictionary. Dua ia, kena katolu ni taro, what can travel around the world? E lako abuli tiburabura e ndua ngana vanua e na toka ngā kina, ndambi toka ngā kina. E ana tolu na taro, nonda tō taro tiko me wakavure wakasama tiko, me awalata tiko na nonda tō wakasama, nonda tō moana e na kawini kua, ke wakai e ndonu tolu na no misoni taro, rosangvulu na empai sayani, rosangvulu ka $5, e ke wakai nduanga, ke wakai rua e ndonu, ke wakai rua e ndonu, $2.50. Tiko mai viti se tiko Amerika, ke wakai tiko Amerika ro Nizel ngayani, ke wakai do tiko mai viti na ngai empai sayani. E ana taro, vinaka tupe, vinaka mele, soni taro ya shadow, karuni soni taro wrong, katolu na wall. Vinaka valevu, na ngona mantangango sa reda tungo ai artu levi dartu sometiko mengona do to taro, una lendua, vinaka valevu na se matiko mai mesake, andro se matiko mbeka mevi. Shadow, se kio mui alealo, tukantiko mo mesake na soni taro ya kona karuni taro, na wrong, e ako na vosa dhava e volei dhala tu na dictionary is spelled wrong in the dictionary. Ro tukuna ruru tiko ma rau na wrong, wakatanga kina o mele, tukuna talitanga mo koe na wrong. Mata ni singa tukuna mo una lendua, tuto batalanga na soni taro ni mesake. It's the time. Rosie Taylor, thank you Rosie. Wall. Vinaka valevu isa, vinaka na sema tiko mai lutoka. Dombula vinaka. Se rua no mundo soni taro e ndonu, se dhala tingana wati ni taro Ia vinaka valevu na sema tiko mai, waka nui vinaka tiko yani, vika mni nangai sema tiko ona toka rua taka tingani na nonda taro, na tolu na taro e na kawini ko me adhawa sarangona ile ki dhawa kina nonda tungona vata e na vitu na kaloko. Vika mdo na via wakai tavi mai, konga tukuna tiko yani ke wakai ndonu tolu, rosavulka $5, ke wakai ndonu ngai rua, $2.50. So ana ka menda vital no tukina, me roni to awalata tikina to wakasama baleta na ngonongo, roni to wakandina takatoda, kani to sa wakai nga takatonga nanda to taliwoni, waka me to sa le uchili kina wakalewe, ndina beka se ulasu.
Kela, to sandre wabo ki te kupango sa tukuni mai turn left, turn right, to sa vamuri tu. Io, waka sama taka tingo I liu, senge ado mai, sembera na GPS, koe ando via lako bango dana vanua, dana vengiriti, o te asa na gitarongi, o tiko ibe, sele mai nom do address, na dava na Cross Street. Anda do vitarongi taka na ngoni sala dabro na tako sa na ngoni sala na Cross Street men rauni rau kina na nanda kune na address ni sa Solimai and do vai exit dava do exit nga me ke o te ando ngai ma weekend o mata wike vai anda sage bola na ke na Solimai na we ngoni sala kede menda na torean ni da didiani kina ni ber ni da ave ni na bonon ta sasanga tiko kina ia o waka samataka na ngonea ni vatu ya na nonda bito seaki se rau na nonda na numa na ngoni sala na bonon da lako tiko kina kla waka anda do tuko no video se krem taka sartunga o tia sange lako mai na kona Google Map ke pakasa rauni ko dambiti ko na computer rauni ko dono mo computer se mo lako na library o liri the kina na directions o biteani na address sana game buta mai na Google Map lako ke o tianda sange lei tambaka sa koya baka wiko na baka talitu na mape mo ko tu batiki ko io tia sange lako mai na taliboni ngone lako me kina ko na taliboni na GPS anda bitangani na address bitanga bango sa pamuri tu yani na GPS dundo bat ke o sisang klale bona ngone sa sininda baka sama taka sininda daka taka na nonda baka sama kenta sa baka muri tu ngana kai tu kuni mai ia ko ngaya sa nungu rainga bat ke ambele to sa bakila o baka sa utili lia mai kontu tu pe baka salala mai nungu ngaka boka Mas se vitanga na ono e na tini na miniti wa kambula tiko yani na vivo no so ni se ama tiko mekina e na kavi ni kua ando wakili kila tiko mandamai na iso ni taro na katolu ni taro mbeleta na matei ni taro iyo ndonu vinaka na kando tuko na kede mai na shadow wakaviti taka mandamai na shadow na dhamanda na wakaviti ni shadow doya baletea na ndonu na iso ni taro ya na dhava e totobata ki kona kia na levu iyo na kemu yale aloi. Tuto wati ko na kena levu iyo na kena bakarau senga sartunga nindo na kena bimbi ke bakame bakarau take. So your shadow se na kemu yale alombeka doya so kem do kede na somo tiko mengo binaka bakalevu na somi taro mai na kena karua ni taro Karoritaro, what word is spelled wrong in the dictionary? Na vosa daba e dhala tu na kena bolai in the dictionary and donu kede na kando somi tiko maingo wrong so ando sa donu kede tiko katolu ni taro o se wara katingo na keni sau e sember nindo e donu na iso ni taro en biuta mai o na daba manda e roni wabuli tiburabura io en duanga bono en dambi tiko kinai what can travel around the world but just sits in the same place. Dhabambea koea. Koea na nonda tō taro tiko e na kawini koa, me wakawuri wakasama tiko, waka en rata tiko nonda tō moana, dhaka tikina na nonda tō moana. Tō waraka tiko ne katoli soni taro ia, tō mai lele manda ke simi rawa, and radio mbula ndo vata wakambula tiko ane kina ve Elizabeth Vari, mbula vinaka me sake talamboko, wakatelanga kina ve Manueli Wakilau, ni mbula vinaka mele, Wukiraf, mbula vinaka sista, wakanui vinaka tiko ane ve kimdo mai Sacramento, wakatelanga kina ve Una Lendua, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, mbula vinaka tupe, good try, dhala toko walilai. Wakambula talitinga ve kimdo mai Taviuni, mbula vinaka Rosie Taylor, seng telah ngole davi tiko na serengo o Tumburu, mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kawini kua, via wakambula talitinga ve Sulia Sivu Nimbola, vinaka wakalevu na sema tiko mai, Tevi Tavasu ni mbula vinaka na sema tiko mai, wakambula tiko ve Asta, Manoa Vetaya o Irinale o Litia, wakambimbi tinga ve Tevita mai na solo mai mba. Mbula vinaka Butch, Waka nuni vinaka tiko yani vingana vano sema tiko mikina na kawini kua senga talangani ngule dhabi tiko na serengo sera tui buya mbula vinaka kikimdo kede sarna sema tiko maya na city level San Francisco mbula vinaka Penny Sokini seni tiki rekoti ni mbula vinaka mai senganga maduata.
Mulai biang mane
O gona rongo manu Valley Songo, nei Maolimat, Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ronga ni tukutuku e adorati ko mai ana no de wasini ngona ni rongo mai Valley Songo ana kavi ni moni tendendai mataitunga ni tukutuku ve sureti ra rambo tiko ani ke na Honor Foundation Seafood Banquet ana wakaidhuri tiko ne katini katol ni singa ni vula mai ngo na vula mei te kabutiko na wakakavi ngo se na songo ngo na ruana kaloko na singa levu ke na vitu na kaloko na kavi wakaidhuri tiko na Diwa Ross Valley Drive San Rafael na usu tunga ni wakaikawi ngo na sasanga tiko ngā karatondo wakaidhora tiko serto do kilai tiko kina na Honor Foundation USA na nonra to wakaiaya takatiko na nonra wuli ser na wakaiaya takatiko ira kita sarna ngoni wuli na tini kando na korni wuli mai na sano kandabu na usutu ni wakaikawi ka wakaidhuri tingoe na wula katu mai rau talangani ni gendondo linga mai ni dhau mai kina ke wakai senga mandangani rau ni adha mai kina wakaikawi ngoe na wuku ni dhaka sen o sosambeka ni matabu wale senga na lenga rau ngani ni dhau mai kina kana beauty ko ani na nonro namba ni taleboni o anasa koroitamana ke ndidhimba Bolambiu and nito Facebook page and Radio Bulando Wata Facebook page kartona mai wakai tabi talitunga na wakai kaviongo and ken talno takitiko mai wakamatata takitiko mai tasere kitiko na vikai so sala ki ramaro takitiko na ngoni buli na ngasini buli o irna tumbu ya na korni buli tini kandongo ertona mai wakai tabi tiko kino le pani bonito ranga serma yangiri ke ana sakoroitamana $200 na isauni wakai kabi tukutuku katarawa ngo membalata tingana singa ki te lebu be suretira ramba tiko kena maru takitiko na singa ki te lebu o lebu tiko na ngona enange wakai dhuri tiko ene karuni singa ni wula September mai laie Hawaii. Yang ngani tukutuku e adorotiko mai sa rauni nda wakawakarotiko ni kina na kena mateila lai e nangai mai wakasawitiko e na ngona sa e adorotiko mai kena i rongo mai Valley Songo e na Radio Bulando Wata me wakainda wito koni tiko kina na Maoli Mat o ia mai na Montgomery Drive Santa Rosa we community na adorotiko yani ken na health drives and health fair na wakaidhuritiko and na wakaroa i talangango mai Santa Rosa na gembiu talitunga na ken tukutuku mataila lai karto mbiu tapatatiko na Sonoma County Department of Health kena Regional Pacific Islander Task Force wakatelanga kena na Radio Bulando Wata kerto na songo lotu e tolu karto sa mai o katalitunga e na songo sena sasanga dhoko watongo e na nonda mai wakararama takitiko na itoke e na wuku ni vimate so sena vikai so na vibuke so e tiko e na tambana ni Mbula e California ke na vi tambana taliso ka rawa ni na buke kenda rauniuka e me longa binakana non de tiko voli e na vanua tani ongo matani tuli bongo ia vesureti tiko ni kino ya na singa wakaroa i sarangango na tiko na songo mai na tini kando na kaloko na mataka ke na tolu na kaloko na kavi ke na tuku mataila lai sema tiko nga mai ke na Radio Bulando Wata. Nei Rongo, mai na Valley Songo nei Maolimat, and a Radio Bulando Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Pena ka wakalebo be kemdo na wakaitavi tiko mai e na nonda kila manda e na kavi ni kua ndua ngana kale kele ko ya me mai lora itunga ki na wakadawa tiko manda na nonda to ituwa ki ni wakasama e to yanra tiko dhaka tiko na nonda to ituwa ki ni wakasama se senga ia kasama i lebu sara e ra wakaitavi tiko mai e na kia na sanga tiko waka tiko mai na isoni taro binaka wakalebo o na numa ni sana soli na rosang wulka $5 ve me sake talamboko me wakani matai ni koe ka ndonu binaka ndonu tolu na nona isau ni taro binaka wakalebo na lendua ke kimdo na kena bo ndo mbita tiko mai na sau ni taro e rua ndonu mai o tiasa mai soma ndonu mai o me sake na ka tolu ni taro ndo sange soma mau kimdo ia sana soli tiko ni vi kimdo na idhobi na ka rua ni idhobi
na solitiko be mesa ke talamboko na matei ni dobi o ana rusang bulu kalima $5 ya rusang bulu tiko $5 bi kimdo nangai so mamuri tiko mai na tolu na taro ka wa taronga tiko yani. Vinaka wakalevu na wakaitavi tiko mai na nonde wasiningo na watongo na radio Mbulando Vata kavini moni tindendai to toka tunan raki ve kito California wadava tunan raki mai sanangori. Vinaka wakalevu na siama tiko mai na kavini kua sa sivitongo na ono na rua sanga bulu ka vitu na miniti ka wia wakambula tiko yani kina na sere kataravango wakambula tiko ni kina ve kimdo ke sara na sema tiko mai na kavini ko wakambibi tiko ve kimdo ndo wakaitavi tiko mai na nonda kila mandai na nonda kila manda na kavini kua au nanumi kimdo tiko yani wakambimbi wakavini vinaka tiko yani na nomundo wakaitavi tiko mai na nonda kila manda na kavini kua vinaka wakalebu kauna via wakambula talitungani ve vuki raf senga kere mo koya sistame wako yani vikoen na empaisai bula vinaka waka bula talitungani ve ilitai vinaka na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngule da vitiki na bongi ono chona ni bula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua via wakambula tiko koa vi kimni ke sara na leoni avusa ya data na vebono ni dakadaka suba ngoendo ni tukutuku membalata tinga na lotu ni avusa na ikarus ngabul katolu ni singa ni bulongo na bula epireli na singa tambu na teko butiko na lotu na vana kaloko na kavi na wakaidurtunga na walni lotu ne panier tona velio takitiko kina na matangali na niti nonda sere ke na soli waka matangali sakire na nonda sakire mena gaivi tukutuku ni takitiko yani binaka vali bongi ono na waka sawi tukutuku mai rauni na ngai mai kade wakitali tungani na nonde wasiningo na ni irongo mai valni songo na via kavi bolo binaka apete nei tini, ta apete ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tukani vikimdo mai novato, wakatelanga kina vituina Kello John, vinaka wakalevu na sema tiku mai na kavini kua, Rosie Posey, mbula vinaka na sema tiku mai na kavini kua, vingana vanoni sema tiku mai kina, ano via wakambula tiko, wana nongo turanga tau to masi, wasa idhake ratu na kautonga, ni mbula vinaka tau, wakanuni vinaka tukani vikimdo, vena numitali tunga vikimdo na turanga na marama tau, American Canyon mai valeo wakambula talitunga ve Lazarus toke langi ve no numitukani Tomasi na kavini kua mai na tombo karakarawa mai asawa ndombula vinaka mosi na yambe vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakanuni vinaka tukani vikimdo vinaka na wakaitavi tiko mai na nonda kila manda na kavini kua ve wakambula talitungani ve Aisake Mousinga salau une vinaka wakalevu na nomuni wakitavi mai na kavini kua bula vinaka una lendua vinaka wakalevu na sema tiko mai bula vinaka Straining Heavenward vinaka na sema tiko mai na kavini kua via wakambula talitinga ve vaulina niumbalabu vinaka wakalevu vaulina vinaka wakalevu turanga tau dhiri motokana vinaka wakalevu na sema tiko mai wakanuni vinaka tukani vikimdo na vetamani mai Fairfield sengatalangani ngula dhavitikina Elisa Pedhi Vari vinaka wakalevu na sema tiko mai Elisa Pedhi wakanuni vinaka tukani vikimdo sengatalangani ngula dhavitikina Melikoto vinaka wakalevu mele na wakaitavi tiko mai na kavini kua kimni ke sara na sema tiko mai na bebo ni dhaka so wakanuni vinaka tukani vikimni na kavini kua ka sengatalangani ngula dhavitikina vikimni ke sara na vaka ulori tiko donangono vinaka ni varongo sermayongo ke wakanda vaka ulori tiko ngai oso tiko nangoni sala ni sema ngamai ke radio Mbulando Vata.
Isando bulu binaka. Dosen gay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bulu binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana waga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda buli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liumbori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binanandina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga karami soli boy loloma. Wei kiamani mai Pennsylvania, kena vevo no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Ngandreba na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemando bakando tunga mebiti. Sa baka matalau na nomando kobati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosen itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maolimat wele. Dokona na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. We mamani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina boga thingalewu wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula ke mundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati o nila wundrang-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto waka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sarna boga leo fomo. Text mai kina vasaiva walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai.
Kina radio Mulando Wata ko bura-bura e wakame sa karombo sombuiani viau me wakai mai sera takatuka ni ave kianda o kerin damu e nai kavi vinaka ni e nai kavi ni moni tendendai ne katolu ni singa ni sa mai wata kina ngoi tini na miniti me vitu na kaloko. Totolo saratiko na toso ni ngauna na e kawi ni kua waka vina tiko wiki mani kia de sara na veto mani tiko mai na e kawi ni kua wiki mani talangana mai waka e tavi tiko na nonda kilkila manda ka maru takina no mani waka e tavi tiko mai ngona nonda wata ko ya do kero we waka ungeti tiko ni kina so na ngauna ni waka e tavi mai nda mai venda ni waka e takatu e sona ka nda mai vewa si takatu e sona ka me tosa vinaka tu kina nei tosa na vi singa levo na ka enda sa rida tu levo na ka roniu kai ko to mai na rarawa ko to mai na ndrendre ia ke waka enda mai vende ndre wakitiko e na nando wata ngona radio Bulando Wata e na waka mamanda takatu nei tosa na vi singa waka bimbi ni ndu tu na ngauna ndu na vanua enda tu kina kanda waka vinaka ni rao ninda mai vito mani tiko nda mai ndu wata tiko e na nando wata na radio Bulando Wata ndonga nei tukutuku via mai wakasawi tiko ngā yani ngo membaleta tiko ngā na kena sakuni tiko ni satosa daki tiko na wili kende wili tiko na ngole mai na wasa Pasifika wakatelanga kena be ira mai na be mateni tu waka esia kanta sa mai waka i tiko ngo i na vanoli bongo California ni satosa daki tiko na kende wili na tuwi kenda tiko na mati ngo na hepatitis B na hepatitis B ke waka senga ni nda dhula na kena dhula ni tatarovi ke waka nda senga ni waka idora na wika nda ndono menda na waka idora e rawa ni liwi tu bisarakina na cancer ni ngatha sena liver cancer madha sawa ti wataronga tiko yani na dhaba manda na waka viti ni liver levo na waka sama lako mai ia ngono mantanga ngo se bera tiko nindu e waka ndeta ka mai na dava na waka viti ni livai oyo na numa tinga ni ondo waka sama taka ni ondo rongoda tu na nindo tukunito na mati ni ngatha ia na hepatitis B e rau ni na laki ke wakai senga ni tamusuki koso e na rawa ni na laki wakabuna na cancer ni ngatha sena liver cancer. Tena vinaka mena ngai tarongi mando nondanga sini wuli pola ngereti na dhava saramanda na wakaviti ni liver. Ia ngori ndo na mate ka totolo saratiko na kena tete e na bonoli bongo California. Wakambauta i Amerika tō dhako ia na kena na wili e turi rau tiko mai ko sureti kamni mo ni se matika mai kena radio Bulando Wata e na kena na mai waka sawitukani na kena tukutuku na weka e soe rauni da wuli tiko kina rauni na wewa kongeti tiko kina wewa kararama tiko winaka waka levu me sa ke ati wuso ken balambali ana cancer ni ati wuso dono beka ya cancer ni ati wuso ke waka enda senga ni na weitala no taka e na leusare na mai wakalenga kina ka rto sa mai tavoda tiko ngo endua na kena wuno taki tiko na wika so me baleta na mationgo na hepatitis B ka rauni na laki mai mai kina na cancer ni ate wuso me wakai tuko na tiko mengo me sake talamboko vinaka wakalevu me sake ka na tawodi tiko e na wakarombu ka sarangango na ka vitu ni singa ni vulo e Pirelli ngo me mbaleta tiko ngo i na Peninsula Bay na Bay Counties na Peninsula Counties so ngana vanua o nanuma miu na dhabuta mantangani ngo me rau ninda na kila tiko ka rawa ninda na viva kongeti tikina me wakani sa leo sartiko na kende wili mantangana kei viti na itoke kanda sama i wakai tiko Amerika wakambimbi tiko ngo e na Bay Area ngo oka tiko kina na viva no iso me wakata kei San Bruno, Millbrae, Burlingame, Hillsborough, San Mateo kei Foster City ka erto sanga tiko ngo na tambana karto benga ravitiko kina na SF Hep Be Free me matai ni vanua e Amerika tō dhoko ngo me na matai ni vanua ngo e
kilai se rongo ena kena wakatete tiko wuna utaki tiko ni tukutuku membaleta na hepatitis B kena sangai me na tamusuki kosa me kakoni na toso tale se me na kakoni tete ani e leo sarna kai tu me na bulida kina ka nda wakawina ka tiko na mataka o suriti ni mataka na nonda ngauna ni yaba lata ndeo na ngai lata na ngauna kando mai vital no taki tiki na vikai so membaleta na nonda mbula kando mai wakai tavi tiko kina o registered nurse Rose Baltz kiro na mai vital no tiki kina ki tupe ka na rona mai nonda bulangi do kai tiki na rua na e rua ka rau wakai tavi tiko ka rau liu taka tiko na kena wuno taki tiko na hepatitis B free e San Francisco ke na vivono bole kata na kena campaigns na kena wuno taki tiko e na vivono ke sara e na tavo di tiko e na wakarombu ka saranga ngo kana laki tiko talanga kina ke tona le live tiko mai kina ka me wakalele tiko na vikimni na kena tuku dona kango me rauni dana vital no taka tiko wakabure wakasama tiko weekenda kani wuli sara tiko wakalebu weekenda me wakani oka tiko kina na nondambula na visinga sama ibotonga 5 miniti me vitu na kaloko sana mai dava talitunga kina na ngona vata ne kavi vinaka ni ko mbula vinaka sister Shabaram wakanuni vinaka tiko yani wherever you're tuning in from. Thank you. Please share, please like our page, follow our page and share our page. We would really appreciate it. Mbula vinaka la sarusa toke langi kono te moko na liva ni na liva ni ate. Good try. Roni check madawi mesake talamboko. O devi ke menrau endonu Dong bula binakan na turanga na maraman do siya mati kumain na nanding wasiningo na vata. Ane kavi ni moni tendendai wakununi binakatikuani ninge siya mati ngamay. To nange may sota talitike. Ana may binga rabitikani kin na ratu pedeli na novo. Ane kavi ni mataka nomni to kaningo una vuninda kuwa binaka na nandi wasiningo na vata ane kavi ni kuwa. Dananga may verungo din doma talitiko na ngona katarava. Ni te wakadego to komanda. Sabolai
wasi juga nunggu itu bukan nabitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to pakai lala ba suri nunggu gabo gabo ka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nando dito ka. No dito ni sing lala to sunan tang gabo gabo ka. So ba sini naket lala talaga. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kemadawa ya Amerika. Dini kinaruo na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai bay kemadawa biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatama.